Biyag ti tao. Apaw, anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mi kin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bali, mare. Tapasit lang mit kiti. Basit nga. Di nantupay ka ba ulan na yawid ti bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isarag ko. Tadi nakabailan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadi mon aw-awisin nila kay ko. Taawan na saya at nga ramid yo, no agkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malom. Sumipngutan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngum di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kwa na. Sa ano nanang? Agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangpot day jay. Ay, di na lang pampanunutan nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron manganon balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umuna akong nga gawin. Tani, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nangrunan no mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Kinasayat, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Darna, pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panakamanin ni bagat ko. Kagura na kamarin. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Anya torasan. Ita kala sumangpot. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka anaginom. Birthday ngamin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inal daw lakit din nga ag-birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. Bay ba nakamilot na ka din? Sana ba rin? Tarak lang mo tibis kami. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Nanang, da kayo matada dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot.
Ninanang met, bayan yung lagta di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manen. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mo't. Naitanto mo nga min inom tar aramidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan dya asawa. Kumare, naimbag nga malam mo. Anta ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw hindi pagsarsaritaan yon. Makaamu kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon na lang nukwa. Anyan gagaram, pare. Pare, birthday nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti panagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rudo na. Yan nga rod, pare. Saan mo taka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sarungkar ka pare. Ngam inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala, pare. Umunakan. Agpula sa klaay. Sumarunuakan kan. Ay nananang. Day ito'y man tay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan Tasya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa agdrive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Barang denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mon. Di mon san ka balang dagtrim, pare. Unak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakit mo. Saan kami na makita ni bakit ko, pare? Nakasanot ti kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo ni bakit mo, pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganagan ka, pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masurtak. Saan gabi nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mat siya. Nusaktag ka sa pulan, kaya tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ko man silagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatag, kat nasa lunot kayo kadagit anak ta. Nala, sapay lakumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito, bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makaamoy. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka.
Tay manugot ka asaldaan pa ilaing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat, ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan ak mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulayangan oray basit. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas sa pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, liklikam pa'y lako mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayong? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga tiga po ti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakachamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itad kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tay di. Antoy pare oh. Nagatungutin tay ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo day ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailang day ta. Nagatunti utang ko ken ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanyak. Eric lakay, ni ka di Alvin tay naggapo dito'y balay. Wen bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladagang anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing ah. Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't at imang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman diya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid dito balay da. Kan sana ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo timang ba? Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang ub-uba iti anak ta. Alvin, naggap-gapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ron ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Marie Antoinette bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At kano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumustan dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Marie Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman nak pare. Awanen. Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umaw-awag kanyak. Gamjak na sangot ti cellphone ko.
Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agun daway. Isu nga umawawag. Awan man la tinaramidak met, mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumparek. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak malanasong batan mat, diawag na, sakbay ano tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siyak tinakangag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang nasumbatan. So pa nagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumparek ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la man lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Ken uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayon ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang, pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman ammo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan at ipagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadia. Sumra ka, itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't, Mare. Ininot mo't na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mo ten, Mare. Nakailiwliwag mo ten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang saan na kas idi. Normal la siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man la tikas to'y nga aramidag. Makabawi aki tinagalas ngayon pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Anggam ita ay makonsensya ak. Talimod-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan da ita, Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka, Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Biyag di tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko nagraab. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit kada pa nagbiag tayon ay. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod
Sang kasapol, sang kaapuyan mo nga minti matmat gudam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Wen matkit di Iso padasak sa taga broad lakay. Kay pangalaam ko may taramata mga agabrod nga. Ay, dahita nga rin ti problema. Awam mo ka mabalin na pagutangan dito eh. Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramating mga agabrod. Bakay. Aning kanagan. Umayak man. Uncle Bert! Wen, sak na rog. Ay na, simangpot kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon ang laing kanagan. Kumusta kayon? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadada magkuti ka sa saan niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, kita amot ti kalkalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni, narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngay no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtodo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman na, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige, agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpot ngamin na talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singputan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, ta pinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo anya. Bakit? Ay, wen nga rod Iso nagasat ta. Taad dati ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makityentan bakit? Ha? Mi, kunak man no da paki-extra am ita ako nam. Diyak mapaanan. Tapno adda kadwam ang makityenda. Tane, tadagsun ti bagas agatangam. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko abadbado ti ubing aning. Usarin dagit anak mo. Ay na, nagsaya atan, Uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami talaga, Uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka. Dahil dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingped dahil dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isoloan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, Uncle. Awan to pa igatang mi itikanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli akidya abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, Uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala. Iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nam
Ay na, awang ngamin pamilya ni Uncle. Baa ka baro dahi, Chay. Adamot pagsayaatan na ti di na pa ng asawa. Tadamang tulong ka tayo, bakit? Wana, jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na, di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong? Kaano kanong hagsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itadnagan ka. Ang mga numalipatan na. Ipalagip mo to Uwan, di na malipatan day, Jay. Kasapulan day jay. Tapno da pang kuntakam kenkwana. No adda ni dya, bro. Uwan lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day, Jay. Oh. Ato yun ting kariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno adda pang kuntaka kada kayo, wag? Uwan, Uncle. Ang subliak mata ni dya Amerika inton maminsan na bigat. Mabayag siguro man rin. Sakto makabakasyon. Pagkadalam dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Uwan, Uncle. Ay na, jak amuno kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan tong nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibati akiti kwarta pang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wana. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Uwan ka no nga road. Iso nagasat kayo ta dangkel ni ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wana nana. Baa ngamin day dyan nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Ay wan, iso ngay mayak ta. Agparaup kami no bigat. Si kanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ah, ay kwa. Adama aramidak no bigat nana. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga rod Ta sigurado asan mi amal pa si ti may sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Ha? Pasensya kayo nana, wan. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayaw. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay, ako. Awan mo. Papanakita bakit? Di ka mapan makiraap pa ya. Saan? Imbaga nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agistortan Ay na, mabangkrap ka lahang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga rod ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan ta ngay lakay. Kat di ta sango ti balay Mangirwar ka la iti lamisaan kan paglutuan. Mabalinag. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang kaw. Uwan na. Tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang ko. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda kadagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si Kajuna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha? Ay, saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay data pitser kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barkadak lagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya't dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingpuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito.
Ta dita kami unag tibalay ngag siya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak di tibalay. Ta presentable ang tibalay ta bakal. Sana kas idi marmarba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan kanto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, hun kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, kan ikam iti sili tay sawsawan mi ah. Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Ah, Minalam mo nga minapulutanan nyo kadag iti barkadam tilako. Isong awana na. anya? Ala, sarabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman na uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti plano. Oo, malad, sa bali, suportaran ang uncle Bert. Di labagbagi na. So, arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na katata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta ah. Mangibangon kay ti sabali a bisnis kunam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a pisbol. Sige nga ron. Hello, aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na tirupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko ti fishball? Mayat mo, uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela da kita nakyo. Ay na, agyaman kami, uncle. Ay na, sapoy la kumata hitdug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak mateng aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Ito adamot binulan nga ipaw-pawit na angkel mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-ban ka lang. Nan, mangtag ka man kiti di kwarta. Tadapa pa na. Papanamanan aya. Basta dakwarta marumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na. Damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti ardina. Aggidan tangarudan arumwar. Saan mata na matatao daaning kan Greg dita balay da. Nagitilanak dati adda dita. Wan, tabi si Dana na. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal nana. Sursurun da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti uncle da iji abroad ko naman. Ay sos. Agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong kadakwada. Aramatan da kumay tinasaya at mawawat da tulong. Wan nga rod nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wan nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan karbangan nyo ang makibiyang kada kami nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangisakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo?
Dahil bagbagi iti pakibiyangan nyo, nana. Nala, no di kay dumngag iti balakad. Tane, awam ba't sabsabali ka datayon, ta nabayagan nga kakaro ba tayo, makamo kayaw. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man ng Gilbert. Naabak tayo kwartak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siyak nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagan ng Gil mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaran tayo di kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabit lang nga ro tay nakagload. Ta ultimo load, awanan. Inak pala umutang i-gestor Wanya, nawagan mo ng Gilbert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro Awan kwarta tayong bakit? Awan ka rin tayon. Aywan. Apay no, isaldata pa ilahang to balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng Gil mo. Ha? Ay, mabalin mo't Ngam, adda nga tamayat amang salda. Ano dita? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asularta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Idi namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan nga'y mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisal na balay tayo. Ay kapilitan samat na pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sular yun, nana. Ha? At datul dami, nana. Isuti pagbubong mi itaramidin mi pagnagdan mi. Ay, daytan ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, nudim nga kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtong palan yaw? Wal nga rin, nana. Baso mi. Saan mi nga inaramat iti nasaya at titulong dede Uncle Bert? Una na. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yo. Nana? Ngamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Tama siya nakmat kadagitan nakyo. Saan na da kayo ti pakasyak? Nudikat kadagitan nakyo, Greg. Aneng? Agyaman kami, nana. Ay, no, nagsayahat ka mo ito nakaroba, nana. Agyaman kami na Marta. Anusan min at agrigat manen. Ta naglablabas kami mat ngamin. Di mi amo ti nararamid mi iti kalabas, nana. Nala, agagawa kayo, tapno da pagbiag yaw. Kantap no da pang paadal yaw kadagiti anak yaw. Yang di tao. Sayang tinadal mo, Briggs. Di mo mat mayamla eh.
Saan kamot ngamin anak ka pa sa iti board exam kaanakan? Uwan nga rod, auntie. Mabalin mo pa'y matkit diti ag examen manawin. Uwan to, auntie. Agpasada ak pa lang. Ala ano sam nga ipasada tilugan ko? Agyaman ak, auntie. Kahit makipagpakaasya ko ano mabalin. Dito ipailabalayo ti pagnaadan ti kabsat ko aniweng. Bayat ti panagadal na. Ay katwan saan a problema dayta? Iso pa'y ti pagabang na. Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Jakon ipaabang ti may sa akwarto, taison ti pagnaadan yung agkabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR, kan adabasit kusina na. Agyaman ak, auntie. Saya atam tag-eskwela, weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpet ni manong mo. Isungak singsingpet kamat. Di ka pa'y lamakin inaram. Uwan, auntie. Kaasimat dagiti dadakkelyo. Iso nga agadal ka na imbag, weng. Bangus lang ti gatangak asidami ti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... Dito yan. Ayan tayo pitaka ko ngay. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puton ti panagpukaw ti wallet kon. Apay ngay. Jakmat na rin nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti nagkapak itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Wen nga rod. Talaga dya ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti nagkapak. Barang ko na no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngam awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs akarga na day jay. Naimbaglakid din. Tadda iti banger abulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod atin, lasin mo ti lisensya, manong. Tanuawan day ta lisensyam. Saan kan ama kapasada? Uwan nga rod. Naimbaglakid din. Hanggang, mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linawon day jay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko matipitakak. Ngam, sigurado ka na snatch day jay, manong? Diyak mo. Diyak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Hanggang atapag ang naragrag ko ti pitakak. Diyak mo, ading ko. Mga asawa ka ngaminad! Tapno na para kami ti kwartam, Bricks! Ay, bayampay la dayta asa-asawa dita. Ubingak pa ititawon ko at 29, manong. Pesos, anyong ubeng! Lumakay ti kastatawan mo, pre! Sumapol ka ni ti asawahan! Sa kalat awan asawa nan kada tayo nga kakadwa. Nakadwa ako ni ti putot. Ang sika. Awan pa'y uray may sa. Uwento ka di. Ay, intaman langan. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan, manong. Adda ni manang milita. Ururayan na ka. Addan sa kanon napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tadda pa'y gayam inagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige. Ada pa'y papanak. Oh, anyat isisi mamueng. Sika manong. Takrot kamot. Takrot nga? Anya dita sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man ti naramid mo. Intarayam ni manang milita. Sika talaga. Ay, amangan no tila imbagbagam kun kuana Iso akanayon mo nga umay. Wus, di ka man manong. Amok, mabain ka laeng. Ha? Napintas mat ni manang milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Iso nga agbagay kayo launay, manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko dahi ta abanag. Kan pangasim Saan atila ibagbagam ka ni Milita, weng. Amo ka mabain ka laeng. No kayat mo,
Tulungan kang agaram, Manong. Igtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala, ingkagripason iti eleksyon mo. Saya atam kit iti agadal. Tada pa'y panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabahok. Agyaman nakmanen, Manong, ha? Nuawan ka la siguro amang tultulong kanyak. Jaklamon. Amangan no asawa mo itong tibagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tanay, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadakuadan. Iso asya kung timang tulong kan ka. Sino nga taday ta? Mabit lang! Umayan! Naimbag nga oras mo, Manong. Ah? Sika ka din ni Manong Briggs. Wen, siyak. Sino kayo, ading? Ken apay nga mamunak. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam ang nagtaar ka. Nakarkaro pa'y gayam ti kinataar mo iti personal. Nakalanad ngamin dito yung ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak man ngagpaiso day ta ay dingig igamama, ding. Nangalaam? Napidot ko, Manong. Pati dayto wallet mo ka di dayto Wen, kukwak day ta wallet. Napidot ko dayto apita ka iji tiyandaan, Manong. Ah? Iso nga ato isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti adresyo, Manong. Anya, ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami ka ni Jonalyn ita, ading. Ang mga numarabyanak nga agawid. Mangan kanton, wen? Kasta ka di. Manong, madamag ko man laang. Agayat ka din iti dayjay a babae. No, iba ka kawan. Kayat mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Adakan ka na ita No asino ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbalin nga ipag. Agyaman na ka, ading, Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn. Juan, I love you so much. Agyamanak. Pinaragsak na iti kastaunay. Agkasarta nga ruten, Kwa. Uwan. Talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Ang saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siyak ngamin timang papaadal kan kwa na. Ang hindi kagdanag, taumadanin ti panagturpos tikabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, na. Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ure asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kadwak tinubyak. Ha? Hello, Weng. Kumusta kan? Nasayaat mo't manang. Ala, sumrag kayo. Kamay kan, Jonalyn. Yung nagtandag iti gargaret mo. Asino di insangpot mo a babae, Briggs? Itaman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti, nobyak. Anya, kat kasanon ni Melita. Ha? Ne? Awan mo tinagkinaawatan mi ka ni Melita, anti. Iso nga rod ti kayat ko nga asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na a pamilya. Nasingpot ti Pulita. Napintas mata. Anya pa'y lati sa pulam kan ko, na. Ni Jonalyn ti ay ayatek, anti. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto madkan ka. Sayang ni Melita no paluspusam. Basta ni Jonalyn ti ay ayatek, anti. Jak ay ayatan ni Melita. Manong, apay adi matla agawi din tin sangpot mo a babae. Agnaadan di ti dagusta, ading. Di nan samot kaya ti pumanawin. Anya? Apay nga isumot din tinang isang pati ti bagina dito dagusta.
Awan ka di delikadesa na. Ala. Bay amon. Total, ay ayatag tinobyak. Ikasar kon to. Makalpas ka iti panagadal mo. Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka. Diyak man amo ngam kasla dayo tiriknak ken ko na. Asa si dagtiriknak ni Manang Milita. Pangasi maweng. Di mon ulitin ti kasta ngayong bagam. Respetuang kumamot ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipagmon. Nalipatam samatan nga adda utang ko na imbaga nakam kan ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumat nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya. No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babaan ti panangaram mo kan ko na Manong. Sana day tatirason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalamit, day jay ti wagas. Tapno agsabat ti dalan mi. Naglukong day jay nga snatcher. Matiliw la ko managita nga utta ti kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayuta dito yan! Jonalyn, adda ka dito plaza? Wan, ala, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo jay plaza itay? Kwa, adda ngamin sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutangak. Ha? Adda ngamin ang trumak iti kakasta. Napadasak ngamin tinasipdutan iti. Kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Ala, maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no ang tibayo akmanan. Wala, maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nga agbanog? Rumwar tayo inton bigat. Taijayan ruwar ti pang selebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumwar. Ni, italang mo day ta. Kadwata mo ti kamsat ko. Da kayo latan ti rumwar no kayat yo. Masadot ang i-take out ang daktulangan. Sana. Basta rumwar tayo iti malam. Tagpasada ak pa iti agsapa, ah? Sige, makaamo ka nga rod. Ngamjak kayat ti agbayag iti ruwar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagosan, Briggs. O sige. Sikati matungpal, honey. Aduti in order tayo amakan. Iso nga ibusan tayo amin dagitoy, ha? Wen day talagayam. Waiter, ada ka di pa yung bakante alamisaan? Buludak man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo, ti kalugong ko. Iso nga may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kamutayan, saka nagdumog. Ikataman day ta. Yag mo ti kalugong. Nakita na kon. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langan, Laika? Ti ko na may lumangan na. Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Tayta, babae. Apay, asino to yung mo malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasitgan. Jonalyn tinagan ti asawak. Saan alay ka? Asawa gaya, ma. Anya, Jonalyn. Agraraman. Ala, tumakder ka ditan, Laika. Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di ka agtungpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamit agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamang ano pati sikak at iraman ko. Alan, Laika. Sumurot kan kanyak. Tarasam. Uwan po. Sige, sumurutakan ka. Ala, pumanaw tangarudan nito eh. Sorry, Briggs. Agsupiak to. Urayan ak, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog ading. Maturog kalatan. Panawanak ditoy. Amok, Manong. Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tamangan madamdamalaan kat sumangpatan day jay. Di ka din naupay iti na imatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di dayjay alalaki. Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnamaan ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang dayjay. Adamad kayam nobyo wano asawa na. Nga mapay anak relasyon pailakan ka.
Unay matan. Ading ko. Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman nakta si Magpat ka na. Ang apay kaslad na kabutang mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na dito'y tinagturong. Anya, apay, sino nga minda di Apol? Sorry, Briggs. No naglimadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya, Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akon iti ugali na. Basit labidot ko. Kabilin na kadagos. apay alinukonak. Impay ko ti amin apa nagtalak ko kan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanin na ko mga Briggs. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tasikan ti pakitan na ak. Nagalas ti ugali day siya tao. Si kalangan ti makatulong kanyak. Tapno masina akon day siya tao. Manipdot day siya Paul. Iso tinang isuro kanyak ngagsipdot. Ha? Kasta ti trabaho na. Manipod pa'y idi. Kinapudno na. Iso tinang sipdot iti insublik apitakam. Anya, Tulungan nak. Tay darum taday siya tao. Tapno saan na ko nabirukan. Idarum taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. ada ka din anak yung tiday siya lalaki. Adan, taludan. Ngam awan kada kami. Adda kada giti dadakkel mi. Brick, sikati kayat ko apakidennaan. Diyak kayatin na diya Paul. Nauma akon ken ko na. Alam amin na nagargarit mo, tapumanaw kan. Di na ka din ay ayatan. Nakasagana akong agbalbaliw. Basta uwatan nakmanan. Lading itek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo, wenno nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na ta sardengan. Iso lading itek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang amlipate kong day tarik nak. Kan lipatan nak matan Jonalyn. Ala, di kan kayat asermunan kaanakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo, gapo iti pagdaldalanam ita. Ante, Basta ti makunakan ka, kat maraksakan tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga amaam mo a tao. Nga mala, saan aday ta ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo ana saysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Titad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. wanante. Sa anak matkid nga agganat ang mga asawa. Pagimbagak pa iti sugat nga impalakam day jay a babae kanyak. Wan, kasta ti rumpang. Aglabas tumatlaang dayta pagdaldalan am ita kaanakan. Manong, nabuyam din niyo si TV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliw dan. Kat nakabalod dan. Ha? Saan lagayam nga isnatsyar dagi at tao? Holdapper kan kidnapper dapay. Anya? Ay na, naimaglakid din tayo nailisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga no nairamraman kay ti rinukar nga ramid da. Nakalpas ka niti panagadal mo, ading ko. Uwan manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman mata. Tadi mo pinay ti arapap ko para kan ka, ading ko. Itatan nakaturpusak kon. Mabalin mo man ng tagaram, manong. Anya? Ni Manang Milita. Balasang pay. Ah? Kan awan pa'y nobyo na.
Armam kit din, tapno makaasawa kan. Anda nga tamot lang namnamakan ko, ana. Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos. Anya? Ala. Armag to, hinton maka-apply ak iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, manong? Nabit lang, ha? Oh, kita am dito pagiwarnak. Oh, Ala, nagandag iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito manong! Nakapasa ka! No kasta, nag-take ka manan iti board exam? uwe natin ko. Ang jak imbagbaga. Tapno saan na nakababay no jak manen makapasa. Ang naayat ti Diyos. Ta nakapasa ako. Ay na, kablaawan ka manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman ak ating ko. Biyag, di tao. Agyamanak, tay manugot ka nga kita tayo dito yung restaurant. Sylvia, Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da ka no, bay. Kaslan na liday ka. Ada ka diti parekol? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanin gastusa. Day talaga, yam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulong ti kwarta. Di ka ged-ged no masidag kanya. Saan aparikot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Diyos, apok. Adda ka din na panan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gaita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na kat. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyum, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay ungayam, adati in take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Wan syempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po makipurdiya da tao. Kat adamot tan timang suporta ka data. Oh, kita ti wallet ko. Ado manin ti kargana. Ayun, nanang. Anya ti kayat mo merienda, Mari Eden. Ne, ilibre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ne, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala,
Ibagam ket dinuan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta na kaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay, wan. Anda ko mga rudi paramid ko kan kano, kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di tabalay da. Wen, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdia, Eden, balasang kaw. Agdala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak mo tabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakak ti makipurdia? Ay na, kasano kat adun ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Wana na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agorayak laang iti manu atawan. Adamat tan ti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan ka nga agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madanagan, anak ko. Basta saysaya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumat abaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agya mo na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga dahi tangamin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kan to, no kasano. Wano saan? Sikan to text kan niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanasken nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idinaminsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayt na mare. Ay, isumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot dayjay baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dahi ako, mare. Manakibiyang.
Sino nanang? DJ Amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addala ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapal mo't gayam tigayim mo nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O nanang, mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya din ang ngagkwasayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa na. Pudno ka day. Ay, uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan naman nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti, no imay kayo, tapno sermonan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tano maamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige, kita tangaron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ken ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga akontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar ka mo't laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim tasardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan?
Itata nakaturupusan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitak, jak kayat tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak moten dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapul abin sabin saak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin, nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wen, nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay, wen, nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Hindi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahiti balay ti sumaruno ayor nungak, nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakila balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Ni, sa dino ti papanamayan. Berti ti gayem ko, nanang. Agpanay swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyaman ak, nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen, nanang. Ay, asino mat dayto nga awag nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto Hello, madam. Ha? Asino dayto Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Sa dinutayan na! Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, ante. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gasto Ay, anya ti ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Wanante, nakainom talaga po iti Bert yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tibkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kayat mo tagaplay ijay?
Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat metlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kayat mo tawagak di gayam ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko iti kalabas. Ikari kadya kun ulitan day chay nga inaramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyamanak. Tainikan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Dayto nga rod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kun dito'y simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito'y iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kung nagtupay kat asika, naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimat nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamay nagkidaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga roti katnuam. Jay apukok. Iso timang koy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dalaang mati di balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina.